Cash Beats ekintu kye alina okola kyali kirala. Oyali nga weyida wanewuwo kyali kimala. Yali alina akola kujja buje ku live gye bajja ko obuyiro obwo okwabya ebyama bya Walvex. Yali alina kujja kusoloza sente limuyambako. Olwedi abantu bali bategere ndi Cash Beats mulekwa. Azira sente ndiba musaswire alina ebiwundu. Yali alina kujja kunonya sente dagala. Live okwo obakuba ko bati bana ndikwenda kusende da kutandikirwa nganzi producer sala butezira kenina oba bampe yo laptop oba computer ene mabya bamusondere yo laptop cyari koza ino oba na sada be kampale ndishikeni shikenya ida komanda mudogo ya mukuba shikeni hata we chivulu ngati mwembi but from nowhere hata we chivulu hata yafuna sente ni komanda mudogo mwene yena ida hata we chivulu tegeza ndigana amawulire gasano kubanga galibwa kali Cash Beats oli producer bakukubye ayitofunye kuwere 10 were mbawagizibu gategeza nto ofunye ndulu abantu bali kuyani ayinga kitufu ate ndulu edaba wagizibu bana Tafu Soja chiyakola wali mukusoka nguli ne kine kyasigaire nga kijja mmezi Tafu Soja chiyakola mukusoka ate ne kyali ekirungi ino kubanga buli omu yali amuwa respect nti sadaka nobe natika ayoge kubanga abantu wede bali beidi nanonya Tafu Soja ida nake Tafu Soja nti mpa kumawulire buli uyajanga badema oidenga buli omu yategera nti kituufu Walvex ono yani za Tafu Soja aya Tafu Soja ati yayogera bamuwa respect bakuba akasadako kairala mwongo aye kabiri yayo kiza nti ebintu byolukuba leetera obakoba wede babidi ekitegerezo liremeza mwino ebanga eribisewa obo kalemeza mu tegerezo no Walvex kyobona yavire yo nga wa amani ino okwefula nti ye muntu waye mulungi ni wabo omubi yechi yeje nacho necho yekiriza nti muvumeze tufu yakobye muvumeze mutavuma bana kubanga nize nakola aka records naba abana okubaleka nesobi yali yange muvumeze sound yeri jokuba ku kivulu kyango ki ojidi sound yeri jokola ku kivulu kyange bajeta sagasa sound akafika kave kubuve wa mabati kidi ayenga yeida yapima yakoba tikine tujachu wa base ate n'ekindi ezira maadi kutona amadi tugaja kuba bantu kubanga amuganda wange Walvex baba ndine ekivulu kino bajachi ta Friends of Dr. Hussein aye ndikwera alikirira ku kyamadi sana wulire ku byamadi nti Walvex ensonge yagidi yalogena wandala Walvex nzo mulogo oyo go wali odemi okugemagana mu byensasula yatonesa amadi nze ndamu wakasente kaweyo asata kufera Walvex tajja kumfera tasobola ko ekyo kubanze namaze okufuna bwino mumadi zana wulire Walvex mukivulu kyange ndikweta omoto munene okuyamadi ate galito tona idokera atwese okujja okulyemera amadi gatandikirawo so nekyo munange ayenga nja kubanga nebaza abantu bano wamanga senga Juliana oli kwemerera mu kivulu kyange kwenze ino alina idagala musongola Sneida nebaza Prince Gwayi owa Magic Tailors oyo mwambazi designinga abantu bayambala nkwebaza ate ebyambalo yamaze iro okukola Denipo nkwebaza oyo mwembi mutima mulungi Milwe TikToker nkwebaza mutima mulungi yakubanga nebaza omukyala nabiri Aneti asinga okwenda nabiri Aneti omukulembeze w'abantu era ndi mudwadwamiriza tuki n'abakulembeze bangi benkali bona nga bansuubiza era ndakubidda nabo wanomba ko nti bana gundi mwebale Jeno Megadi kabulaza musada wenkyuka nkwenda ayakwenda webale okomerera mu kivulu so nebyo bityo Rani ya maso mutima mulungi ni manager wa salon Jebeta Timeless salon ya gani we bugembe atenga manager ku Sauti FM so wena ndakwaniriza ni salon yo na waliwo abebeta Dynasty wenda baguzera Dynasty baiganga mugaba akola bukolenga gundi mugaba akola yena alinga mwongezi Maketia
Ainga badene steam ena ndakubangambanyiriza Dalton Phone Center wani masimu nawe kasanti busogayo ngambwe muti mukunda kwogera bwogere mu mpozo omuntu atole chat atenga abibona Dalton yabona video dange zero bita kumutawoni yo ngali kuseka ali ku video oli musabe isimu aye weiro okukoba ata amunange zinaka kasaba soga ntwana abasoga ekimalaga mwerijja kubwerijja mu mpozo mbwajana bigambo anga Dalton wanipe akasimu nze ndi weiralani nebye byange